Assalamu alaikum. Aray mi yuri kam fo wono wonɓe suivre fodi image donc kono mi ari yewtugol en ɗo ɓayɓe ni ko justice min mi waɗa confiance e justice ko sellu dalen diallo wi kon o waɗa confiance e justice ullere ko gonga si hawrino noon justice on ɓe yewta ɓe indi ɓe yewta gonga ɓe wonno yide Bala Samoura Ba Idi Amin Ba ɓe fop maɓɓe ɓe fop ko intérêt maɓɓe tum ɓe jokkiri ɗum boyagoy mais non wo poto poto ko haka gimba kon mi mari ɓe tangole mo koko feƴƴi géré kore koko maahi géré kore fof sawruno ko justice ɓe wodano ko ɓe haala goɗɗum mais depuis le 1er décembre ha hande en nanali fi ɗum noon ɓutti waali ke dok ullere ko ɓe sokkiri Dadis e Tumba e Marcel en ko prison ɗo ɓe condamni ɓe woɓɓe 10 ans woɓɓe 15 ans woɓɓe ko sabu koko feƴƴi géré kore pardon 28 septembre ullere ɗum noon ɓe haalde ko 150 moro minani ɓe haalde fimu ka mais kamɓe ga gila wala mi fayda ko yata 700 personnes guy maayi est ce que ɗon hooli ɗum billahi ki piɗum mbuya laami ko yata de 700 personnes ɓe haali ko joni kono tan mapilla affaire guinéen jon ino wakki tum sako bimbiya Madina arta ɓe anda ko fewndi eɗa andi ko wonɗa heɓude Madina ɗo siɗa fala harɗa heɓude 100 millions par jour mais wona fima an tum duwaɗa darde di jawdi ndi on ɗa ɗaɓɓude a maya e accande aduna ɗo miiji to fata ko waɗata ko yiɗan hoorema ko yiɗanta ko hoorema awa ɗo koɓe prépare no ko koɓe yewtuno engagement mo ɓe landuno ƴettuno lanni hande kati wakkilo ɗen itten gentoɗo sa yi hanki Madina sumi auto sumi ɗon 3 véhicules e camion ɗum non sumi deƴƴi de sapeur pompier ara tawi ɗum no lanni roccude ko baylendi sécurisaka wolen gonga mo wolali gonga wola e fenade mon frère immoɗen dartoɗen ta boro goɗɗo innaka goɗɗo déjà manifestation fop muɗum no organisé kadi wona fi innugol de min hulu maɗumana mais ɓurtugide maɗen gentoɗa fama a fami lagine ko fimin e fop meɗen depuis 58 maninka ɓen e ɗumanna ɓen e laamiken ɓen harano ko wawnoɓen hara ko wawnoɓe e hande joni ɓe développani leydi 66 ans de l'indépendance mawɗo rien ne va dans ce pays donc min kon mi mari komi yetta min mi waɗana e lancé d'alerte no tijjalla pisa waɗata mais jaɓen wuwodiren jonindiren juuɗe laggine ko fimi en fof goy Dumbuya wona o ɓura Dadis jeylendi o ɓura guinéjo jeylendi woɓɓe tawde no inde mo ko ɗumannajo ko nationalité français jo joni ɓe inde mo ko français jo donc français jo si ari jonni en fof no raɗade minuma force spéciale français on fof no raɗade français ɓen ko mum enen hiɗen wernude ɓe hiɗen inde ɓe welcome tu seras honoré dans notre pays Guinée Conakry ha honde ɗum min fode ayma darela moƴƴa si ɓe faala eɓe haala honto tigi de mais min ko gonga kam mi yewtata faalaɗo wo jaɓu ɗum noon o faala ko wo accu ɗum noon à partir de là mi ƴettanayi kadi information kala yaltuɗo mi wulata haalugol min jamais de la vie mi wulata ɗum noon Dumbuya si ɓe faala ɓe ƴakkidir ton affaire détournement ji buuɗi ma détournement ji or itten ɓe yeeso men gueren no wakkiloro ɗen si manifestation organisama wata goto luttu foppu e waru si ɓe ari ɗo ɓe yiiɗo andi États-Unis hersinnoɓe ɗo andi États-Unis koko meeting wannoɗo e saiji ɗo hersinnoɓe gila ɓe yino ɗum goyi ɓe panique oyi Dumbuya no fungitori Dumbuya no fungitini ni ngil waywa ɓalewi minuma avant de ƴettuno 5 septembre tawi juuɓe arayno tawa ɓe hoore laawi ɗin nunno militaire ɓe fof waɗa pocco pacceyagal hande si jiwo yi militaire sina intérêt makko jokkiri ɓe ko ɗum noon mi yiya juuɓe fulɓe buy ɓe yaha ko Moussa Moïse ministre des tourisme et de l'artisanat Moussa Moïse ɓe hara ɓe yaha toon kelodira e sippa ɓen yimɓe ñidduɓe ɓe waɗa toon piiji ko Allah yiɗa yarlaki gouvernement lagine men fof ko bandi Bala Samoura fof ko intérêt maɓɓe personnel ɓe jokkiri Dumbuya si waɗi pan hande ko ɓe gatto seykude leydi ko kankre yagago ɓe wolta Bala Samoura en ɓen geppiɗi 28 septembre ɓe andago histoire ji maɓɓe ɗin ɓe anda moƴƴa noon donc mobilisons nous donc
pour le grand combat qui nous attend à partir de la semaine prochaine. En fok meɗen koye hunde wotere wata goto arɗo haala ɗo goɗɗum famika wassalam fode ya image fode ya diallo tijjal la puissance force à vous.